I hello my dear people, dobrodošli u još jedan novi videoklip. Danas gledate kako je Rivko uspeo da među do sada neviđeno jakom kategorijom, krcatom šampionima, ljudima koji su uzeli top 3 u apsolutnoj kategoriji, uspe da izbori medalje. Nažalost nismo osvojili prvo mesto, znači falilo mi je malo. Falilo mi je da Nikola Živković dođe na turnir. Ali sve u svemu ponosim se sa sobom, ponosim se za tim uspehom, znači pogotovo sad kad vam ispričam cijelu priču. Ja mislim da će i vama da bude zanimljivo. Sada ću malo da vas maram sa pričom i anegdotama sa turnira, tako da ako ne želite da gledate to i da slušate to, skipujte na ovo vreme. Očekivao sam da će da bude katastrofalno teško, znači neverovatno jaka kategorija. Prije svega, znači spomenut ću neka imena koja, znači kad ovakav turnir se desi i gledaš mečeve, ne znaš ko će da pobedi, brate, znači ne znaš. Nemanja Milanović, Nikola Živković, Slobodan Krušedolac, Luka Nagulić, sad povjerki Makedonac Mitar Vjuk. Žao mi je što se nije pojavio Hristo, žao mi je što se nije pojavio Zoran Krasnić, žao mi je što se nije pojavio Miljan. Znači još oni da su se pojavili, brate, ja bi ostao bez medalje 100%. I također jedan čovjek koji je neverovatno dobar leve ruke, koji je prošle godine bio šampion do 80 kg u Niškoj banji. Naravno, Branković Lazar, da. To je bilo to, nema više niko da je zvučan bio 80 kg. Znači šta je najveća fora? Najveća fora je što sam ja toliko vremena proveo vežbajući da ne može neko da me to prola, znači da mogu da uđem u huk. Jednostavno sam izgubio taj osjećaj da jako i eksplozivno povučem unazad. Mogu da kažem slobodno da sam bio u neverovatno dobroj formi. Znači, neverovatno dobroj formi. Na državnom nisam bio ovakav, u Trsteniku 2025. nisam bio ovakav. Možda sam u Trsteniku 2025 imao bolju kondiciju, ali definitivno sam ovdje imao jaču snagu, veću snagu. Znači sve personal rekorde sam podigao za 2, 3, 4%, znači to je ekstra. Tako da znajte, više se me dobili, to jest samo Nikola Živković, bio si najveću verziju mene, znači definitivno najveću verziju mene koja se ikad pojavila na nekom turniru. Možda nisam najbolji u kondiciji, mada i to mi je bilo nevjerojatno dobro. Znači nevjerojatno dobro, znam, proverio sam sebe u Sjenici kad sam bio, znači vrh, brate, mogu da vučem cijel dan, tako mi se činelo. Šta da radimo? Finale mi stigla jaka pumpa u šaci, znači u šaci. Nije mi stigla jaka pumpa ovde, nego ovde. Bukvalno nisam osjećao šaku i sad ima upalo ovde, kao što vidite, ovde ima upalo, brate, ovde ima upalo. I u ramena i u grudi. Tako da, krenemo pre svega šta se dešavalo sve u razvitku turnira. Gledam ja moju konkurenciju, znači vidim, brate, da, i sad se pitam ja ko je ovaj Mitar Vjuk. Nešto mi mnogo poznate, rekao, to je neki Bugarin, brate, sad će da nas cijepa. I šetalištom, kako prolaze Bugari, ali ja raspitujem se iz ti Mitar Vjuk u vodu, im kako izgleda čovjek, da im kakav je kapacitet, naravno, moram da vidim ko je, brate, prvi što izađe na binu, dobaram da ga upoznam, malo bar nešto. By the way, spuštao sam 3,5 kg, tako nešto, mnogo lako, spusti se bukvalno za jedan dan, izbaciš so, znači ne jedeš slano, dan i po 2, eventualno koliko imaš kila spustiš, i piješ mnogo vode i samo jednom presečeš vodu i to je to, mnogo lako. Mislim, nije mnogo lako, mnogo teško je jesti neslano. Jedeš koliko hoćeš, ali jedeš neslano, brate, i onda organizam nema sodi u organizmu da zadrži vodu i onda izbaciš vodu i to je to. U kafiću mi sedimo, pijemo sok i šta se dešava, Mitar Vjuk meni prilazi, baby, kaže, brate, mi se pratimo na Instagram i tu pričamo, bla, ja, pokazuje mi on, brat, diže 70 kila, pokazuje mi obalio, koga beše što trenira sa Conevim, brate, kako se zove, brate. Sve, nebitno ime, baš me briga za ime, znate ga svi, znači čovjek koji je obalio Hrista, znači u huk obalio Hrista, čovjek obalio huk Hrista i on meni pokazuje ta snimak
Ja rekao, joj, brate, gdje ova dođe u kategoriju, o, brate, midi. Znači, ovaj sad da me smešuje. Znači, osjećao sam, još mi pokazuje ono neke liftove, podiže, brate, čovjek na pronaciju, nešto mnogo. Zaboravio sam tačno šta sve mi je pokazivali, znam da je 60-70 kilograma. Ja rekao, šta je ova, brate? Ja rekao, ja, brate, mogu na ruku da podignem. Znači, personal rekord ikad, 50 i još nešto malo preko toga, 50 kila, znači 50, možda 5, tako 6, nebitno. To mi personal rekord na back pressure, znači, ono, znači da mi odnese, ono, kad gledaš te kilaže i to, znači, to nije tako bitno, što ćete vidjeti kasnije. I sve o svemu mi pričamo, ja rekao, brate, nadam se da neću da te sretnem u turniru. I šta se dešava, brate? I sad, okupili se mi tu oko bine. I šta se dešava, zove mene taj Dimitar Vjuk. Pratimo se na Instagramu, ono vidi da sam dobio neka imena tu koja su jaka. I sad zove on mene na binu da se probamo. Ja rekao, hajde, možda nema veze, nešto na brzinu. I šta se dešava tu? IQ 500, znači IQ 500. Mislim, nije IQ 500 normalan potez da ćeš ono da mu daš prednost, da misli da si slab. I pustim ga naravno, brate, ono, mislim, nisam ga baš pustio da zategnem mu ja normalno, ali ne ono, da mu zategnem kao sad da je pravi meč, naravno. Pustim mu ja normalnu poziciju, ono, da uhvati grip kakav hoće i pinujem on tu ba. I ja mislim da je ta čovjek u svojoj glavi imao, kako ćemo ga da smešujem. Znači, neću da ga osjetim kako su slabi svi, znači, smeš. A on jeste jak, stvarno jeste jak, na to proladi. Adi, brate. Anti-toprol. I šta se dešava, brate? Znači, trema vlika, počinje kategorija, ne biste verovali, prvi moj meč turnira, baš protiv toga Makedonca. Ja rekao, brate mili, aj sad da vidimo koliko je zapravo jak. Također, pored mojih mečeva, ostavio sam i sve mečeve iz kategorije, tako da možete vidjeti sa kojim zverkama sam se ja takmičio. Kao što rekao, prvi meč je bio protiv Dimitra Vjuka, Makedonca. I hvala Bogu, sve onako kako sam zamislio, znači bukvalno je sve ispalo kako treba. Znači strap, referee grip, znači mnogo dobar setup sam napravio, znači vrhunski, sve sam bukvalno imao, znači kako meni odgovara, znači ono što mi treba i uspio sam da ga pobedim. Znači, a čovjek je nevjerojatan, samo se žali, ne odgovara mu strap, hoće sa drugim strapom, to jest njegovim strapom, sudija mu ne dozvoljava, iako sam se ja služio, meni strap kao strap nebitan, ali nakon meča ostao je da se žali, znači 2 minuta se tu raspravljao sa Gordićem, smaro čovjeka. Zato što je brat mislio da će mnogo lako da me pobedi i onda je sad razmišljao, joj brate, šta je ovo, kako ja to ovoga čoveka izgubi, a ovaj mu ga smešao u onaj pre meča, pa mačka šta da ti radim, ja sam ovdje bukvalno, jesam ja pobedio, to, mogu da idem, i mate klima glavom, pazi sad ovaj meč, Pop protiv Lazara, ovdje sam vidio da je čovjek zverka, znači Pop je, moram da vas podsjetim, mene smešovao na državnom prvenstvu, znači smash, bukvalno flashpin, isto kako je ovaj čovjek njega smešao, ja sad tamo, brate, šta je ovaj lik smešao Popa, brate, ne osjeti ga. Ja rekao, nešto se dešava i tu mi je onda malo kliknulo, ili ova Lazar prejak, Branki, tako ga zovu, ili, brate, ili sa Popom nešto nije u redu. I sad, moj drugi meč, kao što vidite, sa čovjekom koji ima 16 godina. Kakav leverage ovaj ima čovjek. Znači, morao sam da se nameštam, samo da bi uhvatio normalan grip. Ali hvala Bogu, opet sam jači njega, uspio sam da pobedim, ali brat ima neverovatnu budućnost pred sobom, što ćete vidjeti kasnije, čovjek je uspio da dobije krušku. Impresivno. Znači, drugi meč, analiziram ja Lazara, znači, analiziram ga, rekao sad kruška, da će on možda uspjeti da ga zaustavi, a da.
šanse nema, ja vamo gledam, brate, mi ide ovo normalno, šta se dešava, brate, dva čovjek koliko jak, i pričamo ja tu i Nikola Živković, ja dođem kažem Nikoli Živković, brate, predamo meč, znaš, da možeš sa mnom posle da se boriš, ako, polufinalu će ti lakše, da ti bude lakše u polufinalu, posle da se boriš za final, jer, mislim, u mojoj glavi bilo je, joj, brat je, planina, ne može niko da ga pobedi. Promenit ćete mišljenje, kao što sam ja promenio mišljenje, jeste brat planina, ali je planina samo na flash pin. Znači, stvarno, čovjek je jak, brz, eksplozivan, ali kad ga uhvatiš, ništa. Mislim, nije ništa boga mi je jak, čvrst, normalno, mislim, serem ja sad, ali neverovatan je, brz je, zna, brate, znači da potegne, ali kad ga zaustaviš ima velike probleme. Moj sljedeći meč je baš bio protiv Lazara i ja sam odlučio da ga predam taktički, da sebe ne umaram, a i mislio sam da nemam šanse, apsolutno protiv njega i rekao, hajde predam, bit ću odmorniji, da se borim sa B strane. U međuvremenu Nikola Živković smešuje sve redom i onda se dešava ovaj meč koji mi je potpuno promijenio mišljenje. Pop protiv ovog Makedonca, jer ko Makedonac ga drži, Pop mene smešavo, ja smešavo Makedonca, pa ja imam šanse, brate, da pobedim ovoga čovjeka. Ja naravno u sebi razmišljam, samo se vas dvojica umarajte, ja ovamo kucam na vratima. Na licu mu se zapravo vidi koliko je smršao i izgubio se, znači nešto nije bilo u redu sa njim, znači nešto nije bilo u redu, isto to ko da je to drugi čovjek. Znači, Nemanja, ako gledaš ovo, ne možeš se spuštati kilažu, znači, uopšte nije dobro za tebe, iskreno pričam. I sad dešava se ovaj meč. Ja ovdje primećujem, znači, da nešto nije u redu, vidim, brate, da li je povređen, da li je smršao previše ili šta se desilo. Znači, ovaj drugi čovjek, znači, brat me flash pinovo na državnom, znate kako sam snagu osetio. I onda sam ovdje pomislio da imam šanse u desnoj ruci protiv njega, ali nismo se stali, što ćete kasnije vidjeti. Leva ruka. Znači, ja protiv Nemanje, ovdje sam bio potpuno odmoran i on je bio umoran, znači to se vidi. Ali dalje vrlo dobar meč i onda sam ovdje skonto imam ga, znači ne puštam, brate, nema šanse, ne puštam, ne dam. Biće na endurance, ko više, ko duže izdrži, ko se pre umori i ovdje bukvalno pobjed, znači GG, ponosi samim sobom. Stvarno nešto nije u redu sa Nemanjom, definitivno ga weight cut uništava kao što vidite. Ja sam smršao 3 kile, ali ne znam koliko je spuštao, nisam ga ni pitao, ali gleda da ga je baš pokosilo. Delo je dehidrirano, delo je umorno, delo je, brate, znači, poznajmo se, brate, jawline moja, kako se zove, kosti mu se poznaju. I sad gledam ja ovaj meč, znači, Branko protiv Nikole. Znam koliko je Nikola jak, znam koliko je Branko sad brz na start i ja i dalje u mojoj glavi, brate, nema šanse da ga zaustavi Nikola. Bum! Ništa. Neverovatno, brat. Gledajte ovo je meč, brat, mi ovo vrištimo. Znači, neverovatan meč. I onda ja zaključim, brate, pa, Nikola ga relativno i umorio, i dosta lako dobio. Rekao, ajde, možda ja imam šanse, brate. Sad moj meč četvrtfinalni, jel da? Jeste. Ovo je četvrtfinalni meč za medalju. Znači, treće ili drugo ili prvo mjesto ja uzimam nakon ovog meča. Znači, borim se za podijum, borim se za prvo, drugo ili treće mjesto u kategoriji. Ja uspevam da dobijem Luku Nagulića, znači kradem čoveku, uzvraćam paljbu, on je meni ukrao medalju na državno desnom rukom, sad ja njemu kradem medalju, on završava četvrti, ja se borim u polufinalu za finale. I sad sa Lazarom. Polufinale, Niška Banja Open 2026. Ovdje sam očekivao iskreno da me flash pinuje, što se i desilo, ali sreće po mene, čovjek je napravio elbow foul. Znači, šao sam na to da ga zaustavim bicepsom, znači, setup totalno na biceps, pa ako uspe. Jedna velika moja sreća, što imam mnogo dobar endurance, kondiciju, znači da nemam taj endurance dobar, ovo bi bilo katastrofalno.
ponosim se sobom, znači bukvalno sam ga držao tu i ne mogu ni ja, vidim da ne može ni on, znači ja pokušam samo jedan set smali, vidim da je dosta jak i samo rekao sebi sad čekam, znači ne puštam, čekam, neću da pokušavam nazad da vučem, čekam nek se umori, pa ako uspe, što i ovdje vidite, znači uspeva mi, maksimalno mi uspeva i onda se desi ovo, wow, brate. Znači vidite ste moju reakciju, sve govori, nevjerovatno, mnogo lijep osjećaj. Također ovdje se desilo da je insistirao da se pregleda kamera, naravno kamera je moja i ako ja dopustim može da se pregleda snimak, što sam naravno dopustio jer apsolutna pravda je ono što svi želimo da dostignemo. Nakon što je Gorić pogledao snimak, video da nije bio flash pin i naravno moja pobjeda ostaje. A iskreno i da jeste bio flash pin, brate, bukvalno sam čovjek držao u hook, držao sam ga 2 minuta i pobjedio. I onda sada prelazimo na finalni meč. Finale protiv Nikole Živkovića. Nema tu šanse, brate, ali stvarno, čudim da sam uspeo prva 2 hita da zaustavim i pobjeda naravno Nikole Živkovića, očekivalo se da će da me oduva. Žao mi je samo što mi je ruka bila baš napumpana. Znači, mnogo dugo sam držao prvo sa Popom, pa sa Lukom Nagulić, pa sam mnogo dugačak meč imao sa Lazarom Brankovićem i onda na kraju još Nikola me dočeka. Zadovoljan, prezadovoljan iskreno, znači plasirao se apsolutno iako nisam učestvovao, čestitam Nikoli Živkoviću, znači još čovjeka nikad nisam dobio levom rukom, znači kako idu stvari verovatno ni neću, ali do sljedećeg turnira vidjet ćemo. I sada, došao je taj trenutak, desna ruka, dan za koji sam toliko dugo trenirao, turnir koji se čekao 4 mjeseca, negdje potajno u sebi nadao sam se da ću ja biti taj koji će da osvoji ovaj turnir i trenirao sam za to, spremao se i uspješno se spremio i stvarno sam bio najjača verzija sebe, ali uvijek postoji to ali. Nisam uspio, nažalost nisam uspio. Moram da istaknem to da je prvi u kategoriji, to je čovjek koji je uzeo zlato, bio drugi u apsolutnoj kategoriji u cijeloj Niškoj banji i bio bi prvi da Georgi Cvetko nije došao na turnir. Moram da kažem da drugi u kategoriji je bio treći u apsolutnoj. To zvuči nevjerovatno, da, upravo to zvuči veoma nevjerovatno i veoma istinito. Znači, Nemanja Milanović bio drugi u desnoj ruci, Nikola Živković je bio treći u levoj ruci. Sve ovo daje još jedan veći značaj toj mojoj medalji 3. mjestu. Upravo gledate jedan od većih mečeva na turniru. Nemanja Milanović protiv Dmitra Vjuka. Ovdje sam iskreno očekivao da će Nemanja da ga pocijepa, jer je stvarno prejak za našu kategoriju, ali kad sam video ovo, upravo ovo što vi gledate, iznenadilo me. Prvo u glavi mi je, ili moguće da je ova Makedonac toliko jak. Drugo u glavi mi je, nešto nije u redu s čovekom. Off cycle. Ali onda mi promenio mišljenje da ga pinovao u sljedeću rundu dosta lako i rekao, možda se samo zafrkava s nama. Daj nam lažnu nadu. Čovjek je spuštao na 80 kg samo da bi pobedio Hrista i razočarao se zato što Hrist uopšte nije došao na turnir. Sad ću malo da vas maram, sad ću malo da komentarišem turnir i mečeve turnira. Evo sad mog drugog meča, prvi je bio Habiba. Idi plaći tamo majki, Odi da plače. Ovo je čovjek koji je učenik Luke Nagulić, to jest Lazara Vučkovića i Luke Nagulić, čovjek neće da popusti. A da, brate, šta vama smeta, brate, strep i refer grip? Ste vi bre normalni bre? Vi ste ja neku foru prodajemo strep i refer grip, a strep i refer grip je dobro i za mene i za vas i za cijel turnir. Prvo, što je dobro za mene, zato što ne umaram sebe. Šta je dobro za vas, ne umarate vas. Šta je još dobro, dobro je za sudija, zato što meč brzo prođe, dobro je za turnir, zato što još brže prođe i ovdje iznenađenje, bum. Mislio sam da će Hruška da ga dobije, ali nije ga dobio. Nije ga ni na državnom dobio, ni ovdje dobio. Nikola Živković, the beast.
The Beast, brother, The Beast. Dugo godina je Kruška dobijao Nikolu Živkovića dosta lako, ali ovo je sve promenilo, znači Nikola Živković je definitivno jači i od mene i od Kruške. Što smo dokazali? Šta je još fora? Pobedio nas je tamo gde smo najjači. Pobedio me čovjek Huk, što ćete kasnije vidjeti. Šta ćete sad da vidite, meč Luke Naglića i Kruške. Meč u kome sam ja bio, brate, šta se dešava ovde, kako ga ovako flash pinu i dobi ga u Huk. Mislim, iskreno znam da je Luka zeznut, ali rekao nema šanse bre da je toliko jačao. Znam da me na državnom pobedio me na državnom, znam da je Kruška barabar sa mnom, pa u nekim trenucima i jači od mene. I rekao, kako je moguće da ga dobi ovako brzo? Ja rekao, šta rade ovi ljudi bre, normalno. Pop naravno prolazi dosta lako, pobeđuje sve redom i meč moj protiv Nikole Živkovića. Ovo je bilo četvrtfinale. Rekao, idem brate, držim, čekam, ali nema šta, stvarno jak. Moja pozicija, Huk, da se čekam protivnika, da umorim protivnika, da ga pobedim, ovde nas Gordić zafrkava i izgubim naravno. Čestitke, rekao, to je to brate, znači definitivno je čovjek uradio ozbiljan upgrade i pobedio na najveću verziju mene. Dmitar Vjuk, još jedan Beast, znači Beast. Čim sam vidio onaj meč protiv Popa gde malo pino Popa i pino bi ga verovatno da nije Pop napravio elbow foul, znao sam da će moj meč da bude baš nezgodan. Znači čovjek vuče top roll, ali vi ne znate nešto, Rivko je, znači, zadnjih 4 meseca toliko upgrade-o grip nakon one sramote protiv Popa gde ne mogu, znači, da kapam 0, znači 0, gubim kap 0. Ja sam upgrade-o kap, ne biste verovali. Znači, dajte mi top rollere sve ovamo. I baš zbog toga mi je žao što nisam imao meč sa Nemanjom Milanović. Sumnjam da bi ga pobedio, ali mislim da bi se isto desilo ko što sad s ovim momkom desilo. Istina, bio je on umoran, bio sam ja ovde umoran, ali vrlo moguće da bi se desilo isto ovo što sad desilo s ovim momkom. Ne znamo, nećemo nikada ni saznati, jer Nemanja Milanović ide u jaču kategoriju. Ja verovatno i dalje ostajem u 80, ako ne nabacim jednu 6-7 kila pa ću onda da pređem u jaču kategoriju. Ako stanem na 83, verovatno ću uvijek da spuštam na 80, sve zavisi. I da, ovde ponavljaju meč, Gordić mi daje upozorenja, faulove, ja ovde ne znam šta se dešava, ja gledam pomoćnog sudija, mi daje ok, znak, sve u redu, ja pravim glop, evo vidite prav glop. Ali verovatno šta mi je posle rekao čovjek, znači treba malo da odrotiram ruku, ali dole gde mi je mali prst, tu, a ja sve vreme gledao gde, znači kaže prst i palac naravno. I onda šta se dešava ovde, apsolut borba, sačekam ga i onda napad, bam, šta sam zaboravio da vam pričam. U drugom meču turnira protiv momka koji je iz Lazarove i ekipe Luke Naglić, tu sam pretrpeo povredu. Načeo sam lakat, to sam ozbiljno načeo lakat, verovatno neću obarati možda mesec dana. Znači, verovatno ću samo trenirati, ali obarat neću. Jer ne znam koliko je zeznuta povreda, znači, boli me na dodir. Mogao sam da vučem, osjećao sam se jako, ali boli me, znači lakat me boli. Šta je sad, kako je, mislim da nije neka mnogo opasna povreda, ali vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Također, Nikola Živković, brate, zaustavlja Popa na sredini stola. Prejako. I sad, ovo je borba između mene i Luke Naglić. Rekao sam ja, brate, da ovaj momak više mene neće pobediti. Zašto? Zato što sam ja upgrade-o kap. Upgrade, brate, upgrade.
I šta je fora? Naravno da neću to prvo protiv njega više nikad. Idemo, brate, jurimo ga do kraja stola. Čoveku je šaka nevjerovatno. Znači, neko ko ne zna šta radi, definitivno gubi šaku, znači, i šta mu ostaje flop press u tom trenutku. Ali, mana mu je naravno hook. Kad ga neko zaustavi, ne ide i dalje na top roll, nego nastavlja hook. Što je ovdje bilo veoma nezgodno, čovjek je napravio elbow foul. Meni bi ovdje nezgodno bilo da ga vratim, ali uspeo bi. To je moja pozicija i vrlo vjerojatno bih uspeo. Što je ovdje, kada se ponovio meč, znači vidjet ćete ovdje slična situacija, samo sam ga malo pre pina zaustavio i onda hook. Rat, absolut cinema. Deep inside. Ja vučem i cimam i bum. Respekt za meni jer nisam napravio nijedan elbow foul. A toliki movement na pinu, to jest na padu. I uspijem da pobedim i idemo ponovo u polufinalu protiv Nikole Živkovića. Znači, borba za finale sa Nemanjom Milanovićem. Borba za prestiž. I naravno izgubim. Jedini čovjek koji mi u celom turniru dobijao je Nikola Živković. Znači, svaki meč koji sam izgubio je bio protiv njega. Neverovatan je, otvorio me skroz, respekt, jači. Iskreno jači. Držao sam ga neko vreme, ali jači jednostavno. Nemanja Milanović odnosi pobedu, flash pin i ovo je statement. Samo javno da kažem, pošto uvijek slažem, ovo je posljednji put u 80 kg. Svi znamo da laže. Prezanimljiva kategorija, znači za mene apsolut cinema, dešavanja, znači vrh. Za vas koji volite baranje ruke, ja mislim da je ovo bilo, znači, vredno gledanja. You saw our pool before the match, before the everything. You know, I'm a bit tricky in a setup in a match. You know, I have to be in our practice. But I was really try harding. You know. I took you everything, bro. Nika. Ne znam. Bilo je mnogo dobro, mnogo treninga. Zadnji trening sam samo tegove, da. Na parnji, brate, pinuju me pap. Ja sam rekao, ovo je dobro, dosta jači. Ima press hook, dobijamo. A normalan hook kad vučemo ne može, toplo ne može, ali press hook, kad uključi, znači levo, desno. Levo, čisto slovo, samo da povučem. Ajde. Evo ga. Nisam ako što kaže, samo za bejbu. Plati mu, brate, grip. Da ga puštaš na high cut. Kako ste vas dvojica parati? A desno nismo ni imali šansi. Držali jedan drugog i onda vreme pusti. Nisam ga ni dobio. Ne, levo, jedan ti za levo. S njim. Ovo je telefon, brate. Sve prebacim na kompjuter. Zadek, pustio si ga mnogo u kut. Počeli se kući. Aj ti. Ajde sa mnom ćeš pići. Jesi dobro, ja?
Niko, ne može da ga to proloži. On krena ga to proloži, zamisli. Oni si kidu sad. Povredio je ripku desno. Povredio je desno. Drži tu, ostani tu. Povredio je tu. Ja, bre, ja sam te. Gore nema šanse. Ne može da me kontroliš. Putla mi ruka, ovdje nije strašno. A ne mogu. Ja radim apsolutno. Hoćeš jednom samo da probam? Ovo dobro bre promocije. Ovo kope. Ovo ja da ga izvučeva. Posle tvoja bude. Minus 30%. Ajde, ajde. Preko 100 kg testa ruka svoj broj 2. Kako se sve dobro? Gdje je onaj Bulgari u Barnasu? Onaj što se Koja je sila? Stavlja kamer za kutu. Ne, daj. si ga vidio negdje? Hoću. Da se sjele malo na taj stol, na afterpool. Kad ti ovdje uvijek u streamu? Oj, ljuti su, besi su. Ljuti su, to volim da vidim to rivalsu, tako je bre. To, ali evo smiješ bre. Namršen treba da budeš bre na njega. Čovjek ima bolji biceps i rame od mene. Bre, lik Mr. Olimpija bre si, luk. Ajde sudija. Otvoriš prste, penješ rajs. Sad dobio Lazar? Bravo Lazar. Jedno mi afterpoolničke banje. Ništa, samo da ga ne pušta. Treba mi do pana. Ovo je najpremium deo. Tu su zanimljivo što vam moje para. Ajde. Nego se dibra onaj Bulgarin. Još! 39-101. Čekajte, samo moramo da vidimo ovaj meč. Pakovao sam se ceo. Brate, ja rekao, opet je desno da me Lakat napred. Lakat napred. Dobara pari. 38-13. Loše pozicije. Jako opasna pozicija. Spreme 148 Oboje su i 116. Stavite te jastučiće, braće, ovako ne znam. Ovi se vuku do smrti. To je to. Dodala nagrada nakon završetka svih kategorija. Pred apsolutne kategorije. Čekaj, da već je bilo plavo, jesi? Nisam, ja sam onoga što je drugo mesto. Flow bre, flow. Ne znam misli. Daj mu centar, Kriška.
Ne smijem pogledati, moramo napad. Ti si na drugom slogu. Ajde, to proći, brate. Timo, kad dođeš tu ne možeš da završiš, ne možeš da probiš pronaciju. Kapuj i proniraj. Dole pri kraju. Dovedi ga do pina kao što si ga dovodio. I onda na kraju kapuj. Ja imam krilovca. Sad kapuj. Dole Krilovca beksa. Ova stegna se zapati u pronaciju. Fore samo, treba biti gaske budu, da ne odem dole. Ono otvori. Dobro. Da se stigne. Da se stigne na red. Uja. Pusti pohoda da će bilo pravo. Malo, brate, malo se pipne. Da se pecne. Hvala ti, ja ću. Broj 13. Ja sada ne, nekako 56, 100 broj 3. Pedeset 60. Evo svetlo. Gde streki zlata ladnica? Nije da je opet. Pa kad mi stanemo opet na radu? Može raditi. Lazaru, može on ja. 5 minuta čekam, 10. Bolje sad to što fali. Evo sad ovdje su mu krivo malo teški. Po godinu dana. Ja sam u trener. Njegova kuća. Njegova kuća. Imaš neki savjet oko treninga i sve to? Najbolje koga ću da pitaš da to popađe, sad ja ne znam. Znaš šta ti mi zapitaš? Nemanju. Šta ti? Za biceps. Za biceps. Pa, to ti je to ovo, ta vinko. Radi dosta pumpe. Radi dosta, brate, ponavljanja sa, na primjer, 7 do 10 kila. Radi, na primjer, 100 ponavljanja. Razumeš, 50. Razumeš? Jer to će da te izliječi i dobit ćeš osjećaj u tekide i ruke i sve. Zašto? Nije to malo, brate. Malo poređenje koliko ovdje ljudi znaju. Odneo si već levu, nema šta da odkazuješ. Aj, ja sam na to kupu. Kako se gradi, malo je riskantno, ali ti ga Koliki, brate, šta si ti uradio? Ništa te ključio. Nisi, a? Što? Pa pao sam vodu. A? Pao sam na vodu. Koliko imaš? 85. A treba 70 ljudi. I nema šta da radim u 90. Malo si prijaje ste na to. A malo sam. Ja, davaj, kamen, brate, kamen. Tuta.
Uskoro će biti dodala nagrada, ubrzo oko toga kreće apsolutna kategorija seniori i juniori. Ta ekipa iz Zuba, inicijalno. Ajde bilo mi desno, na brzinu, samo i da slušamo ljudi. Puno desno. A jebi ga kad si oče protiv mene vidio, lep ja se vidim protiv oče. Čurej radi nešto, gotovo. Ide i probaj njega. Da te dobi. Jednom sam ga presunuo i samo na kapu. Nije. Evo ga mi rekao. Erila ti je krenuo na kameru, ovo ljudi dobija. Ja sam kriv. Jači od mene u ruke. Bravo, si, brate, 3-0. Dobar si, nije, dobar si. Samo si umoran, brate. Ne, ti nas prepekurom konta si ti u tamo. Milane, a nisam mogao da uzmem. Pa onda vidi, Samo ga drži, mora diskati. Čuvaj samo
napijemo pred turnirci, niko mi nije verovao. Ja sam ti kao Deča i Rako i praktično čempion. Stai rano s kamerom, da me snimite, evo čovjek ima kameru. Ovo, se vidi. Ti ste takmičiš protiv Cvetova? Jednom. Gleda ga kod Cvetu. Branko, probaj lovke. Probaj lov probaj, nemoj se penješ, probaj lov. To, ajde. Treće mesto, Lazar Branković. Lazar Branković, leva ruka do 80 kg. Rifat, srebrna medalja. Rifat Reković, srebrna medalja. I treći put, Nikola Živković, zlatna medalja, 80 kg, seniori, leva ruka.
ostanu na bini. Treće mesto u kategoriji desna ruka do 90 kg. Desna ruka Rifat Dreković, bronzana medalja. Treće, tako je. Nikola Živković, prva srebrna medalja večeras i četvrta u nizu. To je za desnu ruku do 90. I Nemanja Milovanović. Nemanja, zlatna medalja. To je do 80 kg. Do 80, sad idemo do 90.